Manipurda lanai private farm sing linkhatnarakpaga loinana tongan entrepreneur kaya ama tholakpa leptri masigi manungda ming oina panba yabada bakery gi item sing maru oina asengba organic oiba KHOIHEE gi mateng loduna bakery gi item kaya KHOIHEE industry na tongan ba bakery gi item kaya puthorakli KHOIHEE industry gi managing director Bir Cornelil Zitiam ga wari sanaba amada mahakna phongdolakpada sizinariba KHOIHEE sing asi potyan yaudraba lamlaki oiba KHOIHEE asengba ngakta oibana haksangda hena kanaba pibada natana miyamna afaba organic oiba chinjak haiba matamda maman wangba potlamtabu unariba asi lana thajanaba ama leiriba asi koknabagi damakta miyamda ahongba mamalda afaba chinjak pinabagi pandamda hogdorakpani haiki Hauji industry asida bakery ge item bread buns cookies na chingba puthok le masi puthok pada natana masi gi mathakta tongan ba atopa pothok sing pallabada juice amadi ising na chingba su puthok na basem saduna leire amade hauji industry asina maheroi singda batch wise oina ahum lak subagi oina maheroi tarukta part time job pi bada natana punna mioi humpu manga dasu thabak piduna similon dasu phagat hanbada chauna mateng panglagani haibagi thajabasu thamlakhi Imphal West ki manung channel laiba KHOIHEE industry factory bani hojik KHOIHEE na puthoki ba potlam sing asi atoba bakery gi item sing bagi karamna tongan dari bano amadi leba khniam da karamna kana bapiri bano haibatu mayam puna khangmina na bagi damakta KHOIHEE industry gi staff sing amadi founder ka managing director ga wani sanaru bagi awani ya puna meeting tarnis Hamis tasin hai tadeng sai mamang da panjakra di khangja de ko adubu kahani khoi gi sigi keno je industry je WHO gi funding of recommendation makha da gi haujagi bani hai tar startup se adu gi flag off haujagi bani aduna laboratory funding khara khatani yam de aduma adu gi flag off haujagi bani adu makha ta na di akhoi ate to investors mayam thijai but hojigi government gi side gi di natraga any xyz gi side gi di akhoi hojibok ta akhoi gi funding leijadri अखोइना असुम फ्री एंड फ्रैंक में हाइजरबदा अखोइना हान हौरप कांगदे अखोइना सु हंगजरुदे मणिपुरदि थबक तौद्रिङादि पैसा निबगी लोन थाबै चने बिजम खखले हाइतार सब्सिडी चाथोगा अमु वाकिंग के हंदोखिबा दाइना नुम खक अदु मयामदो खंदीगिद्रा अखोइन थमोइ सेंग तौजरपसेदा मिना लान उबिगिद्राना अखोइ गसिबो मतेंग हंगजरुगिदे बेंगदा समटाइम संग मतमदा अखोइगी साइड विजिट बु लापियो यादबा हाइतार अदुमाइनदम हाइ अखोइ स्टिग्मा अमखो मणिपुर साइन तौबनि दा हाइबम गलाइबिनिना सेंग तौजरपो होइदि याम वाजै हाइतार अदो फ्रेंकली होजिबोकिदी मिस सात्र कनोगी गवर्नमेंट की साइड की मटेंग दी फंगजद्री मचेंग दी यामना दरकार ताबा अमखक्ति ओइदे कइनोदे होजि मणिपुर की सेक्शन खरददी दम KHOIHEE से दम खंगनबी दे हाइतारे होइगी अखोइना पिजरी हेल्थ बेनिफिट्स मैम जे रिकॉग्नाइज तौबदि खंगबीबा नत्रगा एक्सक्लूसिव अखोइना ब्रांड प्रमोट तौबदि खंगबीबा नत्रगा एनी पासेस बाय हाइतारे इंस्टिंग बाइंग दे खंगबीगी बोय तागा दम खर दम खंगनबी दे हाइतारे खंगनबिरप कांजदा अखोइना खतंग नेक्स्ट लेवल द बिजनेस पुश अप तौगेना खजब कांदा फंडिंग जे मॉनिटरी असिस्टेंस से अमता का ताबम खक लायन मॉनिटरी असिस्टेंस से लाख मतमदा अखोइदा यामना चावना खुदोंग साबम खक्ति फंगनी अमसु तसेंगना मणिपुर सेंगना अखोइगी हाइजर मतमदा मणिपुर जे सक्ताक मतमदा स्पोर्ट्स कल्चर अदु सेक्शन मैम दे ममदा चाबा थकपा फूड इंडस्ट्रीज जे अम खंगने हाइजर बतारे हाइता दुना मणिपुर की सक्ताक पदे यामना चावना थौदांग लौगदोरिबा अमसुंग लौरिबा पोट अम खक नत्रगा सेक्शन अम खक याहाइना अखोइना रिप्रेजेंट तौजरगा कनोगी ELITETV की खुथांगदगी एनी रिलेटेड organization नत्रगा फील्ड नत्रगा गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग ताबी बतारगदि अखोइ कइगुंबा मटिंग पीबी याबा लेतारगदि मटिंग पामजै हाइन थमजै असिगुमलबा नौना हौगतलक्लिबा मणिपुर की पोथोक सिंगना पुथोगा साजबा हक्चांगदसु कानरबा अमदी अखोइगी लमदम असिगी सेनिटलोंदसु हेन्ना चौखटलक पुरक्नबगीदमक्ता KHOIHEE industry amadi KHOIHEE industry na puthokliba potlam sing asi mayam su sizina biduna ekoi hakchang faba naima oiminarisi haiba loinana pabamzarimba camera person sunil loinana 79 amadi sinorika samucham ELITETV